umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Rwanda Platform for Democracy RPD Dr Kayumba avuga ko abanyarwanda badakwiriye kuba abaragwa b'ibibi ivangurabwoko n'amatiku byaranze abababanjirije nk'uko Dr Kayumba werutse gutangiza iri shyaka rya RPD nubwo ritaremerwa n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda niko we abibona. Ni mu kwemeranya n'igitekerezo cya Jean Paul Samputu kuri Twitter wavuze kuri Instagram ko turi abakiriye umurage w'ihungabana n'imiborogo byaje mbere y'ibihe byacu. Inshingano zacu ubu ni ukuba abakurambere beza nk'uko Dr Kayumba ndetse na Jean Paul Samputu yakomeje kugenda bivuga. Dr Kayumba we akaba agira ati ibyo ni ukuri, ati abanyarwanda bagomba kwanga kuba abazungura b'ibibi byakozwe n'ababanjirije ingengabitekerezo z'ivanguramoko n'abana kuragwa mu by'ukuri amatiku yasizwe n'ababyeyi. Ati ejo hazaza h'u Rwanda nahabemera ko twakubaka ejo hazaza twanga ivanguramoko ndetse no guheza. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ikaba yaratangirije Sena y'u Rwanda ku 3/21 Mata 2021 ko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda abugeze kuri 94.7% ugiye raporo igaragaza ko imibanire myiza hagati y'abanyarwanda yageze kuri 97.1% muri 2020. Ni Dr Kayumba rero umaze igihe ugarukaho cyane mu itangazamakuru nyuma yuko hari ibirego bigihagaragara by'abakobwa bavuga yuko yagerageje gushaka gufata ku Ngufu ubwo yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho muri 2017. Uwagaragaje icyo kirego mu by'ukuri n'uwitwa Fiona Ntaringwa Mutoni akaba ari umunyamakuru kuri CNBC Africa, akaba rero yarigishijwe na Dr Kayumba muri 2017 bikavuga ko rero yabaragerageje gushaka kumufata ku Ngufu. Nibirega ariko Dr Kayumba ubwe avuga yuko ari propaganda igamije kumucecekesha nk'umuntu wari umaze gushinga ishyaka rya politike mu gihugu cy'u Rwanda, akibaza impamvu ibyo birego bitagiye hagaragara mbere yuko mu by'ukuri agaragaza ku mugaragaro cyangwa se atangaza ku mugaragaro ko ashinze ishyaka rya politike RPD Rwandese Platform for Democracy. Ibyo rero byashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ndetse inshuro zigera kuri 2. Dr Kayumba akaba yaritabye ahatwa ibibazo n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ku bijyanye n'ibyo birego bivuga yuko yaba yaragerageje gushaka gufata ku Ngufu uyu mukobwa. Mu by'ukuri uyu mukobwa yitwa Fiona Ntaringwa Mutoni akaba ari n'inshuti ya Arthur, uyu akaba umunyamakuru kuri Kiss FM. Hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Ati mureke kumera nk'isenene. Ni Perezida Kagame avuga ku mahitamo akwiriye kuranga abanyarwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye abanyarwanda kurangwa n'amahitamo aboneye bakirinda guhora iteka abegeka ibibazo byabo ku bandi, ahubwo bakareba ko uruhare babigizemo, kuko ngo bitabaye ibyo baryana ababibateje bo mu mahanga babareba. Yabigarutseho kuri wa gatanu tariki ya 30 Mata 2021 atangiza inama ya komite nyobozi yaguye y'umuryango wa FPR Inkotanyi yateraniye ku cyicaro gikuru cyawo i Rusororo mu karere ka Gasabo. Iyi nama y'imisi igera kuri 2 yabaye hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yahuje abanyamuryango basaga 650 bahagarariye inzego zitandukanye. Yanitabiriwe n'abashyitsi batandukanye barimo abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu ndetse n'abahagarariye urubyiruko. Muri uku kwezi tugiye kurangira turibuka. Ukwibuka cya mbere kibanza twibuka abantu bishwe batagira uko bangana bazize icyo bari cyo. Ariko muri uko kwibuka ntabwo wakwibuka abantu gusa nubwo ari bo baza mbere. Twibuka abantu ariko twibuka n'icyabishe. Bazize iki? Kuki byabaye? Kuki byabaye? Ni politike mbi. Nibyo abantu bashingiyeho. Siyobuka abantu ahubwo abantu bangana batya
bapfuye bate kubera iki biragenda bikagusubiza ku buzima bwacu bwa politiki ideology politiki habaho politiki gute yo kurimbura abantu tukayemera maze munyihanganire kuko kenshi iyi politiki yarimbuye u Rwanda yarimbuye abantu igice kinini cy'abanyarwanda ntabwo njya ashaka hari n'ibindi bibazo byinshi bifitanye isano bikomoka se no hanze ariko akenshi hanze tujye tuhareba ariko tureke gusa nk'aho ikibazo kibaye hanze abo hanze the external factors or external actors cannot succeed here in the country without collaborators. So tujye tubimenya ngo in actual fact nitwe tukwiye kubanza tukisuzuma mbere na mbere yuko dusuzuma n'ibindi. How did we accept? How did we accept to be divided to the extent that a Rwandan even went to the extent of in a family, single family, internally people turned on each other. Umunyarwanda umugabo mu rugo akibona ko aturuka muri iki gice cy'u Rwanda umugore we akaba aturuka mu kindi gice cy'u Rwanda bafitanye abana. So it was such a madness that even a single family would be divided along the line of where the husband comes from and where the wife comes from. Can you imagine such a madness? Did it happen or not? It happened. How can such madness happen? And how can we call it an external factor that caused it? An external factor, the way it works, or these actors from outside, is to come and say, oh, you are this, you know? So you first have to accept it. Kugira ngo ukubira kwa ukubwiye nguri iki nguruyu ukabyemera yarangiza kuvuga nuri nuyu. So you are different. And the meaning of that difference is that you must turn on each other. And you go ahead and do it. So can it be a problem of this external person who comes and convinces you are this, and convinces the other one that is this, and then convinces you to say you turn on each other? Of course, this is bad enough for an external person to come and do this. But it is worse for these two people to accept to turn on each other. So how do we address this problem? The way to address this problem is first to identify who you are and what is in your best interest.
and what serves your best interest. If you master that, then you have really solved the problem. So, are we people, to Abanyarwanda, can we be the people who cannot identify who we are and who cannot identify what our best interests are and how to achieve them? Would you accept to be such a people? This is the question. But failure to be able to identify who you are and what your best interests are and what serves your best interests is contributed to by this indiscipline that we keep talking about and pointing to every day. If you're not disciplined enough, then it will be difficult for you, for everybody, to come together to identify who we are and what serves our best interests. Now, iyo byatunaniye rero, I'm sorry for those who batumva icyongereza mumbabarire, mugerageze musemurirane, wazo ukwicaye iruhande, hari ibintu bimwe bitihuta kubivuga mu rurimi ubundi rwawe cyangwa icyeruko, murabyihanganira. Iyo ibi byose bimaze kutunanira rero kumenya abo turi bo n'icyo dushaka n'uko dukwiriye kukigeraho, nyine iyi mico mibi yose niho ivukira, niho itujyamo, hanyuma ahubwo ba bandi bo hanze, the external actors navugaga, cyangwa external interests bo hanze, niho babonera umwanya wo kudukiniraho koko bose, bakatujyamo bakadukina, uzi nigeze kubacira umugani nkunda, numvise ahantu ni inzige harya, aba bantu nizo ziraribwa, isenene mujya mubona n'abantu bagongwa n'amamodoka yirukanye isenene ku muhanda, akambukiranya umuhanda atareba n'imodoka ikakubita abantu, barazikunda cyane zirya senene. Abantu iyo bamaze kuzifata bakazishyira mu container kugira ngo bafata bazishyira ahantu ngo zitabacika, ubundi aho ziba zigana bazifashe bazishyira hehe? Bazishyira isafuriya bakazikaranga, sibyo? Ariko burya zijya kugerayo ahandi bazifashe bazishyira ubwazo zamaranye, ziba ziryana, imwe icaho undi kuguru, icaho ibaba, ziba zirwana. Ariko umugani rero uvuga ngo zibagiwe ko ziza kujya mu isafuriya imwe bakazikaranga bakazirya. Reba rero ziraho zitegereje ko bari buzishyire mu isafuriya
bakazikaranga bakazirya ariko zamaranye igihe zitaragerayo. Namwe rero abanyafurika natwe twese mureke kumera nk'isenene. Uriya ubategereje kubakaranga arabihorera mukabanza mukaba buri umwe akabonamo undi umwanzi we bakicana, ariko umuntu yigaramiye hariya bategereje ngo abakarange nyine. Abantu batari bazima, igihugu kitari kizima ni uko kimera, kigira abantu bameze nk'isenene baryana. Uwo hanze akaza kuza akabakaranga akabarya bose, na wa wundi hari n'aba bandi bakorana nabo mu basavinga izo interest zo hanze. Hari ibindi rero bikorera ubwabo abo hanze batagomba kuba. Ariko gihe nabarokotse kera